chini media person rokno Tripuri khorang media rokno belekhaino khaksang matai khakopur yaporo जों दिनै 25 तारिख मे 2022 सालाव चीनी करबुक डिविजन आईपीएफटी पार्टी जत बेदक बुपरा नतुयै जों दिनै कायसा प्रेस मिट खालायनानै नांखा तामनि बागै प्रेस मिट खालायना नांखा माले अबनो जे जों कदक मा सालरम्बय नाहारै दंमोन चीनी बरम गनां सार एनसी देबबर्मा ताई बरम गनां सार मेबर कुमार जमातिया नंगौ तामनि बागै बरक कुनुनि बिसिंगो किसा फेलायमु ओंखा इनके अबनो सानामुचंगो बरक जे कुनुनि बिसिंगो फेलायमानि अबनो ओंखानानै चीनी करबुक डिविजन हयते मावानसुगो जे जों प्रेसिडेंट होनै जों संलायमानि बा संजालायमानि 2-3 एप्रिल नि वो इनके ताबुक बरकनि बिसिंगो नुकजागै तंखा आंसि प्रेसिडेंट इनके अबो तामनि बागै अबो हायिंखा जे जों थांनाय 2-3 तारिख एप्रिल नि 2022 नि सालो चीनी आगरतला चीनी दशरथ भवन उनको मेमोरियल हॉल जे जों सालनि बागै सारा त्रिपुरा राज्यनि चीनी आईपीएफटी जत डिविजननि थांगै 34 टा डिविजननि थांगै चीनी सालनि आजागाव सम्मेलन आचलायखा राज्य सम्मेलन आ राज्य सम्मेलन आचलायमानि बिसिंगो जों कक सालायमानि बिसिं तै खलायैनो जत सीएचसी एमसीसी लीडर्स रखनो तैयै मेंबर रखनो तैयै चीनी कायसा कक आचलायखा 3 बছর पर उनके प्रेसिडेंट सोलायलायनानै बा चेंजिंग बा सोलायनाय आ जागानो डिस्काशन उंगो इनका जगह कक आचलायखा प्रेसिडेंट सोलायलायनाय इनके आइननि बिसिंतैनो जों प्रेसिडेंट सोबो सोलायलायखा बुथनि बिसिंतै आ जगह जों बुथनि बिसिंतैगो बुथ रिलायनो जत सीएचसी एमसीसी मेंबर नतुयै बुथ रिलायनो चीनी बुथ बाक्स खुलगै लेखलायमानि बिसिंगो जों रेजाल्ट बो मानखा परिष्कार इनके आ जगह चीनी गोबांको बुथ मानखा चीनी बरम गनां चीनी मेबर कुमार जमातिया सार इनके चीनी बरम गनां एनजी सार बुथ हयतोबा किसा कम उनखा तामनि बागै कम खाबो अबतैनो उनखाना जे बिनि बुथ कम उनखा बो किसा बुराबो खाका इनके खानामानि नुकमानि थांनानै लायसुनानि बो खूब कष्ट बो उनखाना इनके आबुनि बागैनो सारा त्रिपुरा राज्यनि चीनी 34 टा डिविजननि बररक एमसीसी सीएचसी बरम गनां लीडर्स रक वानसुगैनो चीनी मेबर कुमारनो प्रेसिडेंट होनै गसिबै बुदिलायै प्रेसिडेंट होनबो संसालायखा आ जगह प्रेसिडेंट मानि लायै जतनो याफा खरबै जतनो प्रेस मिट बुखलायजाका सब किछु प्रेसिडेंट होनै जों मानि हुइनाखा इनके सारा त्रिपुरा राज्यनि जनता रक 13 लाख जनता रक बरक जतनो सी थांबायका ताबले आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट मेबर कुमार जमाइता सिंह होनै इनके अबनो चीनी एनसी सार आबुनि किसिचा फायै 40-42 दिननि माथावो हठात खलायबो थांनाय 12 तारिख मे आफुरब प्रेस मिट खारिबुका आंसि प्रेसिडेंट होनै इनखायनो अबाक नांथाका जों बरनि कोनैनि बिसिंगो फैक्टर मानि तांगै अबो हायिंखा होनै इनके साक न बाहायकै जानि प्रेसिडेंट होनै वानसुलायबा खायलेपिका एमएलए रखनो तुयै इनके आबो बायतो उंयाबले कायसा रायदा दंगो रायदानि बिसिंतै से जदि से अबो हायकै खायमानि बिसिंतै से नोंताबो निजिनि सार्थक मतेखाय खायखि अंके निजिनि मुसुंतै खलायै इनका अबो बाय चलिया होनै आनि बखाबाय मावानसुगो अबो जनतारबो मानि गलाखनै मावानसुगो जों ताबो वानसुक नाखा जे चीनी करबुक आईपीएफटी पार्टी रो डिविजन नि जाबुक जों करबुक डिविजन नि होनै वानसुक नाखा चीनी जे चीनी मेबर सारनो बोनो प्रेसिडेंट होनै
Engke tabuk je borok president saklaimani obobo nukjakha je chini kiisa sikango जों media rok tuikai bo nukha press meet ni bisingtui जों unko YouTube channel rok ni bisingtui bo nukha je chini unko NC sar Mebar Kumar Jamatia buini party wo chini party no yapar na nayo ba buini botolo kadal thana nayo honai awai khlai tongmani engke ang obono sanamu chungo chini NC sar chini borong gonang NC sar nang bono belai khaino maniwo bonang salute riwo bini yapang kalai ang bono khulum yaparo khubu khulumbo engka obono nukjago je chini mebar sar to tabu portomano ang buini party wo thangna hene bokono khuru bo khaima kare mungsa khaima kare engka bono je মন্ত্রী নব সকল রেজাকা বিনি যে পার্টি নি গব সকল রেজাকা engka abok kaisa chini sara tripura rajyoni chini bukung bararokni 13 লক্ষ tiprasarokni kaisa lasimani nukjak thai engke obono ani korbuk division ni engoi ang koboknani muchungo chini NC sarno obo hai norokni president pot ba party bui yabo yapharna naika hanai oda awai khlai mani abo murti chini korbuk division engoi chang mani oi mania norok je bahai ke phelai tong tamoni bage phelai abo chung saimania norok knai thumsang na nangnai thansang na nangnai kathana na nangnai abo se chini sara tripura rajyoni tiprasarok nahari tongo tabu bus kango chini 23 bahai ke chini tripura leno adai khainai abo se wanso hor disikang boro sikang ba president ni kokno tuye buini party wo thana nai kharok ba kok banglai tonglai ba ab kaisa chini khub lasima singsa sin 19 dofani bagai je 2009 ni simi andolon khaitono tripura len hana sini tiprasarok tamung ya tongkha tamu party khaya tongkha kaisa I obono ungkhana monno chino soi lama mothang lama phonok nai ba chengno sara tripura rajyoni tiprasarok no mothang senai ke hanai kaisa naharmung nugui jotto tamo khaya tongkha chini boro tai busuk birman manchonai obono ang sangmu chungo chini NC sarno koina mo chungo norok kuni phelai mani bisingo hoyto ba misunderstand hoyto busi mani phelai kana engka norok ni bisingo no tai use salaiei tai sa kathalaiei kereng sakaino andolon khaiei chini tripura land bahai ka adai khlai manai abono chini nahar tai abono chini sara tripura rajyoni grass level ni borro tamono nahar tong abo takhan sia khude abo takhano saimanya khude sara tripura rajyoni grass level ni tiprasarok ni bekhata ko busi maya khodiba busi manya ko obono busi nangnai chung sara tripura rajyoni tiprasarok grass level ni borro sara 13 লক্ষ tiprasarok tamo nahar tong tamo santong abono tuise chung andolon makhainai nirokni chini duijona cabinet minister 7 jona MLA norokni ব্যক্তিগত baibo choliglak cabinet minister borokni ব্যক্তিগত baibo choliglak grass level ni je motamot bo baisi cholinai anai ang sanamu chung engko obono chini NC sarna kaisa request bonang belai khaino yapang klayang khulumung yaprang sarno chini NC sarno ang sanamu chungo sar nang tai kisitja wan sugui thanchani mangariwo tui khaidi hna ang khabai kubayang yafaru tai khulumung yafaru jibono ba ang naiya chini kobuk division ngai noro kainai cabinet minister kaklai thangde hnai apun ang bosi manya gobo bosi ya kapata kaklai thon ang isor thani ang prathna klai besama kambai chini naharmu tripura land engke apun tuisi chung sanai apun tuisi chung andolon engke chini naidi chini 7 jona MLA 2 jon cabinet minister tabuk chini TTC engke kok borok roman script tai high modality committee chung jokhon ti BJP bai Ellen Sungkru jogno je asari mani borosari mani abono tuise norok thangai basaidi abono thangse norok bojaga thananang bojaga andolon khaina bojaga tam khlaina abono tuise step nadi abo se sini naharmu abono tui tabuk bo sara tripura rajyoni tiprasarok abono nahari tong thangnani musungha chung tai buini bai satok pitok khlaiei political thangjagai
tabu sing tabu tongko tamu khalaje tongsi sing jet sobjaka tamu khaje tongsi mantai sokte onek bonchito khalaje ka tamu khalaje tongsi engke obono asuk no chini sarsono tabu bonor kathawi samu khlaidi tiprasara gobor sinahar tongo je chini TTC engkai tai Roman script kokbrokni tai High Mobility Committee bahai ke adai ke mana abonor ngthani thai sara Tripura rajyoni tiprasarok nahari tongo abona adai ku khai tu bunani abona se nailati sarkaro tongai kok thaisa sananle somai mangkable kok thaisa sananle odikar mangkable agi sau borokoi alliance ngai jodi se সরকার প্রথম খাইমাঙ্গাকে দরজা চিনি পাগৈ বখোলা তাগু তাক তাঙ্গি বন্ধ বা आ दरजा उसिगि हाबना नांनाय जों आन्दोलन खायना नांनाय नरक न जों नाहा दङ दाबो फानो से नाहा दङ नरक न सारा त्रिपुरा राज्यनि टिप्रासार आसे शास्ति तारिसेदि आसे कष्ट तारि आन्दोलन से चिनि मुभमेन्ट से चिनि कतरको भाइके आदाय खाय माने आबो नरकनि दुइजना कैबिनेट मिनिस्टार ताई सातजना एमएलए दङ नरकनि थानि सब किछु दायित्व सारा त्रिपुरा राज्यनि टिप्रासारनि थांसानानि हामसानानि लामा नरकनि यागोसे abono se naharti jibono bo kaklanyani sing korbuk division hoite rigla kabo kaklaya sini korbuk division tabo nini group ani group ni tabo kuriko sini tabo jotno thansano tongko sini IPFT tabo korbuk division tabo tongko sikago ang sawi kai phaja sini korbuk division IPFT tabo jotto সংগঠন tongo nini artisa hindi buma botol hindi phankarak botol hindi sara Tripura राज्यनि चिनि जे IPFT नि संगठन ताबो चिनि सुदु TNE बरकसिम किसा गरिका हाइफनो बखा तंगो Tripura लेननि हिंगे जपनो बखा तंगो हिंगे उस सावैनो चिनि सासना बरकनि चैनलनि बिसिंति क्लै खबक काइजा ताइ सारा त्रिपुरानि Tripura सरकनो बां वान सुक्ति साबो लामाको बैसाबो लामा काहाम हिंगे ताइ काइसा सानमो चंगो चिनि बुबाग्रा होनाय ताबो जे बर्तमान Tripura मथा होनाय फाइ दंमोन जे Tripura सारक ताबो बुबाग्रानि जागावा थांगै दङ जदि से बुबाग्रानि बिसिंतै Tripura लेन बा आलादा हास्ते मांखांखाबा तामो महाभारत रामायण असुदंखाबा आनि मतेका आं जागिया कुनो असुदं जागिया जे तैफानो जेसनि लामा तैफानो जों हामनानैसि नांगौ हंगे थांनासि नांगौ हंगे आलादा हास्ते से सिकागै तुई फाइनानि माना नांगौ हंगाबा तामो असुबिदा तंखाबो चिनि कुनो असुबिदा करिजाक आनि मतेबो नाखै जों बुबाग्रा फानथानाय नाखै जों बीजेपी जों आसा सिरका बीजेपी जों थांगा नंगै थांगै थांमासे जोंनो बन्चित खलाय दंगा जोंनो आसपर्यन्त मुंसाफोरनो चिनि अब खलाया जे चिनि नाहारमु जे TTC रिनानि खलायनानि कक हंगै ताइ निनि इंको ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट hingga tai model itu komite biang thang sokabo tabu kono nikhus abono जों kari nan nangnai abono se nahati sara Tripura rajyoni borok bonono nahar tongo ke usung sawi ani kisi sapti ni press meet kleman orno parika jotono kulungka sara Tripura rajyoni Tripura sarakno thansa tongthon kok basa tongthon walai kore suklai klei khai tongnani nangnai ang bujagbo nini jatino bujago nong bujagbo ani jatino bujago jate kebo bai kebo उनको पार्टी नि तैक्लै केबो फेलाये बुलाइमु वालाइमु आबो हाइरो ता उंलाइथन आबो आं इसोरथानि सानै इसोकनो सावै आनि किसिसा प्रेस मिट केमनि बिसंतै अजगनो परिका जतन कुनुका सारा Tripura राज्यनि Tripura सरकनो जतन आं खुलुंगिया परे आनि कक सामाने करनो आनि सिनेमा उनके चिनि करबुक IPFT डिभिजन चिनि करबुक डिभिजन IPFT नि आं बर्तमान Presiden ani bumungkai sokam taporma engke esekno ani sinemu engke tonggo ani yang tonggo yang ani tonggo Vice President IPFT yang artisani working President Central Executive ni engke tai yang go tonggo ani je kormokorta rokno je chini Tripura लेननि संपनि जतो सिपाइ रखनो बो जतन जानिजा
tongbayo hingga kojana paimalia borok hঠাৎ khlaiयै inko जोंबो दिनै हठाৎ मा खालामनोसै जखनो जों खबर बरि माले हाइपानो चिन्तानि लिस्ट दङ जों रेजोल्युसनबो सैजा रेजोल्युसन सैजाखनो रेजोल्युसनाव सय दंबायो ओमफ्राय जुदि से आबो प्रुफ ओंखाबा दङ आन्थानि प्रुफ ओंखाय अरब बरक करे हिने कुनो खाप थैथाय करे जतन आन्थानि दंबायो होमबा